Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн сиздер менен бирге 50 сабактын ичинен 34-чү сабагын баштайбыз. Бүгүн сиздер менен бирге эки грамматиканы өтөбүз. Доскага карагыла. Када бару. Жи анайо кошулса терс маанини берет. Барбайм. Камнида же болбосо кайо барам. Кажи анайо барбайм. Анан экинчи грамматика 가지 못해요. бара албайм. Bu birincisi барбайм, экинчиси бара албайм. 가지 않아요. барбайм, 가지 못해요. бара албайм. Эми диалогко көңүл буралы. 여행, 여행, 사야хат. 즐겁다, 즐겁다, жыргал, көңүлдүү. 여행이 즐거웠어요? 여행이 즐거웠어요? 사야хат көңүлдүү болду? 여행이 즐거웠어요? 사야хат көңүлдүү болду? 잠을 자지 못해서 좀 피곤해요. 잠, 우йку. 잠을 자지 못해서 уктай албагандыктан 좀 피곤해요. biraz çarçadım. çarçabатам. 더워요? 더워요? ысыкпы? 예, 땀이 나요. 예, 땀이 나요. ооба, терде батам. 서울은 더운데요. 서울은 더운데요. 세울 ысык고. 세울 ысык дегенде жөн эле 서울이 더워요 deyipsa, 세울 ысык고 дегенде 서울이 더운데요 деп 당가ып атат. ысык고 деп. 베이징에 들러서 오셨어요? 베이징에 들러서 오셨어요? Пекинге кирип келдиңизби? Пекинге тийип келдиңизби? 베이징에 들러서 오셨어요? 아니요, 들르지 못했어요. 아니요, 들르지 못했어요. Жок, кире албадым. Эми көнүгүүлөргө өтөлү. Көнүгүүлөргө өтөрдөн мурун бираз грамматикага дагы бир сыра токтоло кетели. Мына доскада жазылып тургандай. 가요, барам. 가지 않아요, барбайм. 가지 못해요, бара албайм. биринчиси 가지 않아요. 가지 않아요, барбайм. баргым келсе да барбайм деген сөз. 가지 못해요, бара албайм. 가지 못해요, бара албайм. үйүмдө жумуштарым бар, же апам жөнөтпөй атат, жибербей атат. 가지 못해요, бара албайм. 오지 않아요, келбейм. 오지 않아요, келбейм. 오지 못해요, 오지 못해요, келе албайм. 가르치지 않아요. 가르치지 않아요. үйрөтпөйм. 가르치지 못해요. 가르치지 못해요. үйрөтө албайм. 공부하지 않아요. 공부하지 않아요. окубайм. 공부하지 못해요. 공부하지 못해요. окуй албайм. 일이 많아서 쉬지 못해요. 일이 많아서 쉬지 못해요. жумуш көп болгондуктан эс ала албайм. 열쇠가 없어서 들어가지 못했어요. 열쇠, ключ, ачкыч. 열쇠가 없어서 ачкыч жок болгондуктан 들어가지 못했어요. 기ре албадым. 입이 아파서 말을 하지 못해요. 입이 아파서, 입, 오스, 입이 아파서 오줌 오르간dıktan 말을 하지 못해요. сөйлөй албайм. Эми кийинки биринчи көнүгүүгө өтөлү. 한국 신문을 읽어요. 한국 신문을 읽어요. Корея газетасын окуйсузбу? 한국 신문을 못 읽어요. 한국 신문을 못
읽어요. оқи албаймын. 못 деген бір нәрсе қыла албаймын деген сөз да. 읽지 못해요 деп айтса да болады. жоқ болса 못 읽어요 деп айтса болады. 한국 신문을 왜 못 읽어요? 한국 신문을 왜 못 읽어요? Корея газетасын эмне үчүн окуй албайсыз? эмнеге окуй албайсыз? 한자를 몰라서 못 읽어요. 한자를 몰라서 못 읽어요. 이에로글리프티 빌베겐딕ten окуй албайм. 한국말을 잘해요? 한국말을 잘해요? Корейче жақсы сөйлейсізбі? 한국말을 잘 못해요. 한국말을 잘 못해요. Корейче жақсы сөйлей албаймын. 한국말을 왜 못해요? 한국말을 왜 못해요? Корейче эмнеге жақсы сөйлей албайсыз? эмнеге сөйлей албайсыз? 1급이어서 잘 못해요. 1급이어서 잘 못해요. 비린치 댕게를 보건독단 жақсы сөйлей албаймын. 베이징에 들렀어요? 베이징에 들렀어요? 베이징에 디딩ізбі? 베이징에 кире келдіңізбі? 베이징에 들르지 못했어요. 저보서 베이징에 못 들렀어요. 베이징에 못 들렀어요. 베이징에 길 албадым. 베이징에 티 албадым. 베이징에 티 албадым. 베이징에 왜 못 들렀어요? 베이징에 왜 못 들렀어요? 베이징에 эмнеге 길 албадыңыз? 바빠서 못 들렀어요. 바빠서 못 들렀어요. занят болғандықтан, қолым бош емес болғандықтан кире албадым. 약속을 지켰어요? 약속을 지켰어요? уадаңызды атқардыңызбы? 약속을 못 지켰어요. 약속을 못 지켰어요. уадамды атқара албадым. уадамды сақтай албадым. 왜 약속을 못 지켰어요? 왜 약속을 못 지켰어요? эмнеге уадаңызды атқара албадыңыз? эмнеге уадаңызды сақтай албадыңыз? 다른 일이 생겨서 약속을 못 지켰어요. 다른 일이 생겨서 약속을 못 지켰어요. başka iş пайда болғандықтан уадамды атқара албадым. уадамды сақтай албадым. 어젯밤에 잘 잤어요? 어젯밤에 잘 잤어요? 개체 түнде жақсы ұйықтадыңызбы? 어젯밤에 못 잤어요. 어젯밤에 못 잤어요. 개체 түнде ұйықтай албадым. 어젯밤에 왜 못 잤어요? 어젯밤에 왜 못 잤어요? 개체 түнде эмнеге ұйықтай албадыңыз? 시끄러워서 못 잤어요. 시끄러워서 못 잤어요. ызычуу болгондуктан уктай албадым. шумно болгондуктан уктай албадым. 제 시간에 도착했어요? 제 시간에 도착했어요? өз убагында жеттиңизби? 제 시간에 도착 못했어요. 제 시간에 도착 못했어요. өз убагында жете албадым. өз убагында жете албадым. 제 시간에 왜 도착 못했어요? 제 시간에 왜 도착 못했어요? өз убагында эмнеге жете албадыңыз? 교통이 복잡해서 제 시간에 도착 못했어요. 교통이 복잡해서 제 시간에 도착 못했어요. транспорт башаламан болгондуктан өз убагында жете албадым. Эми кийинки көнүгүүгө өтөлү.
가지 못해요. 바라오바임. 가지 못해요. 바라오바임. Bunu kıskart öyle. Cönle mot kayo dep dile koysa. Mok kayo. Mok kayo. 바라오바임. 한자를 읽지 못해요. 한자를 읽지 못해요. 예로글리프티 오쿠야오바임. 한자를 못 읽어요. 한자를 못 읽어요. 한자를 못 읽어요. 예로글리프티 오쿠야오바임. 한국말을 잘 하지 못해요. 한국말을 잘하지 못해요. 한국말을 잘하지 못해요. Korey tilin жақсы сөйлей албаймын. Қысқарта öyle. 한국말을 잘 못해요. 한국말을 잘 못해요. деп айтса болады. кейінгі сөйлем. 하와이에 들르지 못했어요. 하와이에 들르지 못했어요. 가와이게 길 알바dım, diye albadım. 하와이에 들르지 못했어요. 가와이게 diye albadım. 하와이에 못 들렀어요. 하와이에 못 들렀어요. 가와이게 길 알바dım. 약속을 지키지 못했어요. 약속을 지키지 못했어요. O adamdı atkara almadım. O adamdı sakтай almadım. 약속을 못 지켰어요. 약속을 못 지켰어요. байқадыңыздар да, любой глаголдың астына мот, м, о, с, мот деп оқылады. Мот дегенді қойсаңдар, бір нәрсе қыла албаймын болып қалады да. Мына кайо барам, мок кайо барбаймын, бара албаймын. 와요 келем, 못 와요 келе албаймын. 공부해요 оқимын, 공부 못해요 оқи албаймын. 가르쳐요 үйретем, 못 가르쳐요 үйрете албаймын. кейінгісі 6급까지 공부하지 못하겠습니다. 6급까지 공부하지 못하겠습니다. 6급, 6. dengel. 6급까지, 6. dengelge cheyin okuy albayım. 6급까지 공부 못하겠어요. 6급까지 공부 못하겠어요. 6. dengelge cheyin okuy albayım. кейінгі бөлігі, кейінгі сөйлем. 왜 더 드시지 않아요? 왜 더 드시지 않아요? 옛날에 다가 제외있으스. 배가 불러서 먹지 않아요. 배가 불러서 먹지 않아요. 구사음 토요건독단 제외임. 왜 그 사람을 만나지 않아요? 왜 그 사람을 만나지 않아요? 옛날에 알아담과 조국바이스스. 싫어서 만나지 않아요. 싫어서 만나지 않아요. жақпағандықтан жолықпаймын. 왜 가지 않았어요? 왜 가지 않았어요? emnege барбадыңыз? 피곤해서 가지 않았어요. 피곤해서 가지 않았어요. 자르창한독단 барбадым. 왜 그 버스를 타지 않았어요? 왜 그 버스를 타지 않았어요? 10,000원이어서 타지 않았어요. 10,000원이어서 타지 않았어요. толтыра отырбадым. 왜 그 신발을 신지 않았어요? 왜 그 신발을 신지 않았어요? 비싸서 왜 그 신발을 사지 않았어요? 옛날에 사도 알바등스. 비싸서 사지 않았어요. 비싸서 사지 않았어요. 금박보험단 사도 알바듬. 왜 이 옷을 입지 않았어요? 왜 이 옷을 입지 않았어요? emnege bu giyimdi giyген жоқсыз? emnege bu giyimdi giyген жоқсыз? 작아서 사지 않았어요.
작아서 입지 않았어요. 작아서 입지 않았어요. Кичинекей болгондуктан кие албадым. Урматтуу окуучулар, ушуну менен кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.